Halo guys, kita mau review lapangan apa nih ya? Lapangan GKN ya, di kantor pajak ya guys ya. Lapangan 8 kali 8 guys. Jadi sedang berlangsung Bappers FC versus Member United di lapangan GKN Kota Makassar guys ya. Lapangan kantor Kementerian Keuangan guys. Lapangannya lumayan luas guys. Jadi di situ hampir saja. Jadi kita akan main lagi. Ayo guys. Wih. Iya. 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 Hampir saja saudara-saudara. Sedikit lagi.